them. That's nice. Usiogope moyo. Iko tu sawa, sio? Shikilia hiyo. MCAs ba Meru County ni bombeta kuthaba gicumire na gutigia ribo kinya gituo kia Rutere Nero County Assembly na gutigia ba kumuntu cindano ya chanjo ya COVID-19 kianda omba kuthira bakirigiria murimo jojo gutambana rate nene. Yaraniria cia Meru Digital TV ni bombeta kuthira bagitariria bombeta kuthira bagitariria muhimu wa kuthira muntu akimuntu cindano eje na kuthira bakiuria muingi joketha jogikira na jumbe kuthira jogikinye kianda bomba kuthira bakimuntu cindano eje. Marito ndakombetagwa Mheshimiwa Betty Nyakiambati kuma Rwire Rwarera tukurekia kuewa nchanchamo nonto kwa COVID na kankuromba antu betu riria igakinya nonto kwina uwezekano ekomba gukinyira omuntu onde bachiumerie ikenda twinde twithira tukithoma page imwe kana twitaniritie nonto gwatigwe njira no mwanka tukumire njira cionde bona tuguciebaniria no gwati mereja turanira MCO Kibiricha ward na mbere ma ankoda kujya kanya kani kira mpomba gwikira antu betu ba Meru shamba na antu ba Kibiricha shamba bubu nene mono na mbaita mantu jama tuguja kwa rogeso mine ja kiwa ndawa ire kumutano ete witangoge nikenda mpomba kuonania a very good example azarinda ya kuneno mangatu muntu ndawa ya kurigeria nikugwato ni COVID-19 enda kura antu ba Meru atiri na Kenya yonde ya timbi ejete area very dangerous disease na neoragana mono ne spread very fast monkadira chancha mwe timbi ejere antu barambira kumutwa no ryo timbi yaere ite uraganto kairi antu ba Meru mantu ja corona ijara mantu jogu corona ere kunande kulingana na onitera yambiritie muntu ale ajua rukire gwikinyogoro ateo na taonde mutongere na ampumete na MC baba ingi bara tuina bona atumete ntura chieto ituinyere kimono niguchanga mbeche che madiko jaja kumanya na mantu ja corona kuanguri antu betu bai menyere sana na kwa mbere na abo ni zindalo tukumutawa ya kuligiria corona mantu jare tuja maingi antu bakiro masindano ya corona ni utuma antu bakaranga mantu ja maingi sei mantu jo rongo kada mandaktari ya kumuntu president na muterwe Ruto na muterwe governor Meru na muterwe na tongere baba ingi bara tuji ba muterwe na MC baba ingi ba assembly ya na abo bonde ba kumuntu kinyatu wananchi na aturi tuhakikishe sindano alere tuguto twa muntu wa muntu mantu ala ya kinyita nande tutene ngitara ya kutedia antu mono hospitali ya Meru level 5 hospital Meru general na ro ka jo tigitanda giku kinya nimbita wa Linus na thinya MCA wa Kigocho kanjo ke kanya ka kinya ni kwira antu ba ko ba Kigocho ati kuare kweta reki 31 March 2021 tukumuntu chindano ya COVID-19 ya protection nonto kwina kurani na fie nyingi muno yantu bakira wate ba muntu chindano kwina mantu maingi muno bikio kareka lakini kintu kira tukuri antu betu na mature nene ati ibare kiokira mantu ya chindano bethira ekimutana mano twende kumarua re ikaro out ikenda chie ndene hospitali chetu chie mashinani antu ibe chumiri na kuonene sana nikaenda bomba kumuntu chindano wewe kwenda gwira Meru na antu batianie kwa bonde iba ishumerie nikenda bomba kumuntu chindano ya COVID-19 na ngebera uni kumuntu ruare na tako ebuo ndomba wigwa na ingwe tigeta ko bunga igwa na antu bagira muno mantu amaingi yara kumba gwitha bakireta thirikari no tubotethio no tutomuntu chindano kulingana bwa twelesi no kumenyera mireto na igo kumenya health is wealth uenda antu betu goikuo kwa mantu yonde yako arua yomba guthio rogo no tigo kumebungwa twature guru tunyanda wa nyinge muno tunyanda wa cha family planning cha kurieria wethe auto nana owendre inyanda wichiongo no ndawa ano cheje chimba ikwithigire ta mwiri uchinda no ka bwetigire bo thirikari obura no tu next part yetu na twara tukomete tikenda tukoba trust nikenda tumba kona value kigithomo kira bena kyo no mba daktari akwiro muntu chinda no ria na weta akwiro thomerete manto ndawa me oteguo kuo batu daktari atoya ndawa eu yake agethia murungu kou twi muntu chinda no na twetikie murungu na tumbe kwithinya twa distance butu kwirirwa tukathamba njara tukasanitize na twegira mask ya kwandre nio kate na antu bakwaria gwe na nteke ground bitumete mithakio mbako kumerita genda mumba kwitha kare ke sauti yukuma ange nkiwa atiri president wetu na thirikari cia county
kwakikishe ndaucha vaccination no ntuto kwetigetie na icha woni kometekia kulingana na bongu kwa mwete na kia kunyabo yangu kunyaga mwero ko ari lift kindo na ndaigwa ndina karenje mwanya ndero bura bwa yakore gaitirima iniga bogathi bomba kura condom kenda chiethe kemetegeti na kuriiria manto murimo yo HIV kinyanda wige yako kutwekela nkiripotera Meru Digital TV kuma County Assembly ya Meru bitoka imenyi omwirigi.